Dreaming of a high-paying career as a pilot or flight attendant, meet Royal Concord Aviation experts on 8 June at M Crown Hotel Shillong from 10 a.m. to 5 p.m. Book your slot now and call 720-479-8777. Nakajingmi hakilat pathai khubor baya ka skuti ka bau Raja Raghuvanshi bat ka kurim jong u ka sunam na indoor ki pendon kam hakajingwan kai honeymoon jongki syakathan sora shwa bakin jaklap no hakaw no pai skin jong ar polai trik jemang arja arpusan balayot na jan ka Golden Pine dhaba sora rim utrai ka ninga dhaba ubak bante lang lingdo haka nyotri ujelio arja arpusan ulaong baya ka tega skuti lalap kamshaneng na kadukan jong u Kumban syukro bakini gisi jor kila sa yeng basa hakamit jongka arpuai terek jemang arja arpusan habalaji guest house kebadan hala shumir baraka step ke babut kila mi na katega jaka ban wan ka syakathan sora da ka skuti ke bakila shemwai na ka waiki agency na Keating Road. Ya ka skuti ke baki tegi si jor ki peran kam la yo i da ki nongnya kali bakala don ha ka porjan miet kumba henru bji ai haneng ka Golden Pine dhaba ha sora rem bat namar ka jing tharai bakade jong ki bana snong kum ta kim da don than ka jing tharai sniu da kum ni kum tai dai tat hadu ka step jong ka arpu saw terek jemang arja arpusan baki nongnya kali ki yo i biang baka skuti kadang don ha ka jo jaka bat kila pentip segi bor penyat snong namar ka jing i pair bat kham hadien ki bor penyat kila pentip segi bor pulet ki bala wan sim no ya kate ka skuti ka badan ringkat usabi ki bor pulet kila bot den ya kate ka skuti bat lap baka dei ka bala sim wai da ki si jor ki bala jar ngai kini kinong ai wai skuti ki phone ya nga tengwang ngam tip ya kata ka skuti kam dan hang ne ti ki om ki lara sa police station yang ngatip ya kata badak tu kami ru nambakala namar bangidang ya ngakang ngadukan nga sui ba ka kali pulit kaya patrolling ya ne ti nga bana ko mla sa mesta pat baki isim ya ka skuti nang tegen skuti na sneng ramdai nang ne ti nakalian juki pulit ki klamwan re hang ni pan wanwat ken ki sukli pidon CCTV ne em pat dan namar bangidang supli nak sistem ya ka dukan di CCTV urung impan bo impan install nomor bangin poi perkat mau bakal lokom ni kadang deka sabarang sistem gidang ya genta di mar senja kom ni ngala kerki mentang ala khot bakin ban install lagi CCTV keleng ni ka compound nang ni di habai de bakata dikta re nak lian joko police department ru kim pat ong ye ong time ban bo CCTV no gidan kamta arma lengot apor bagi wat chne kilawan krasna ni ke ji shate ya katuka news bagi omoyo anang ni kadik babakalat katina stationeng but kamdan kun bentang ngamtep bagi wan ni kimwan ban ba mang ni rung amla banong namar bagi bun brio babi katu si sya ban jam tu ka lasdang baka jingwan jogi tourist kayo ru la he ki customer kila bon ba bawan mang ni kan te mar kum tai te habai de bakani nga suka ban pensya si ba kamdai nang ni na Golden Pine na ba bagi yo ya ka skuti ke katina stationeng namar tu kaski hapor bakila awan ka lasang slap ini mla ban peken slap lasang jorte tisi ba ja kom tu dengan ngami mla ban kan mau kan manubawan subsidi seneng le kala kham jangai mi isu ram kan mau pecura Habatin pej bahagi ki shop ka shop plus f Ka plus F? hakabam bangi bam duna ki eki batte ye kamet Namar kata habat thiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pet ya ka shop plus f ha ka jingsom yaki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam khta i ka dur jing ki mar bam ka jing mat lani ka rukom shet yaki balehi bana kita ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki mar ba modon ka shop plus f menta ka sni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.